Ekitabo ky'okutandika 35 Mukama okweyorekera Yakobo Beseri. Ruhanga yagira Yakobo ati imuka oinamukye Beseri otuureyo kandi okoyombekereyo Ruhanga itambiro owakweyorekire nohunga mukuru wawe Esawu. Bwanyuma Yakobo yagambira ab'omuka ye n'abandi boona ababaire bari hamwe nawe ati mwiheho ba Ruhanga b'abanyamahanga bari omuri imwe mweyeze mujware ebindi bijwaro bwanyuma mwimuke twinamukye Beseri ninyija kwombekerayo Ruhanga itambiro owampurira izooba ry'obusaasi bwangye akaguma nanye omuhanda ogu naarabiremu. Nabo niko kuha Yakobo ba Ruhanga b'abanyamahanga babaire biine n'empeta ezi babaire bajwire aha matu gaabo. Yakobo akabishereka ahansi y'omwera ogwabaire guri haihi na Shekemu. Kuba babaire nibakigyenda Ruhanga yakwasa obwoba bw'omu ndembe ezabaire zibehinguririize nahabwekyo tibakurata batabani ba Yakobo. Bwanyuma Yakobo nabo yabaire aine boona bahika Luzi niyo Beseri ey'omu nsi ya Kanani. Yayombekayo itambiro yayeta ogwo mwanya Beseri ahabw'okuba niyo Ruhanga yamweyorekiire obu yahunga mukuru we. Kandi Debora omulezi wa Rebeka yafa yaziikwa ifo ya Beseri ahansi y'omwera nahabwekyo bagweta Aloni Bakusi. Yakobo kuyarugire Padanaramu Ruhanga yagaruka yamweyoreka kandi yamuha omugisha. Ruhanga yamugira ati izina ryawe Yakobo konka tokyetwa Yakobo bundi kureka noija kwetwa Isirayeli. Ruhanga niko kumweta Isirayeli. Ruhanga yamugira ati ndi Ruhanga w'obushoborozi bwona ozaare okanye eihanga n'omutwe gw'amahanga biryaruga omuri iwe kandi n'abagabe baryakukomokamu. Ndyakuha ensi ei naahiire Aburahamu na Isaaka kandi bwanyuma ngihe n'oruzaaro rwawe. Ruhanga yamusiga omu mwanya ogu yabaire naaganiriramu nawe yatemba omu iguru. Yakobo yabyara enyomyo y'eibaara omu mwanya ogu yaganiriiremu nawe yagishukaho empongano y'ekyokunywa kandi yagishukaho n'amajuta. Yakobo yayeta omwanya ogu Ruhanga yaganiriiremu nawe Beseri. Okufa kwa Rakeri na Isaaka. Bwanyuma baruga Beseri kuba babaire bakirikanya batakahikire Efurata, Rakeri yarumwa kuzaara yahanganirwa. Yabaire akihanganiirwe omuzaarisa yamugira ati otatiina waza kugaruka kuzaara omwojo. Kuyabaire ari haihi kufa omukaba ko yamweta Benoni konka ishe yamweta Benyamini. Atyo Rakeri yafa yaziikwa aha muhanda ogurikuza Efurata niyo Betelehemu. Yakobo yabyara enyomyo aha kituuru kye niyo nyomyo y'aha kituuro kya Rakeri kandi ekiriho n'okusyera izooba. Isirayeli yagumizamu bwanyuma yateera ihema rye seeri y'omunaara gwa Ederi. Isirayeli ku yabaire akiri omuri ekyo kyanga Reubeni yagyenda yabyama na Biruha mukiisho w'ekinyanshunju. Isirayeli yakimanya. Obwo batabani ba Yakobo bakaba bahikire 12. Batabani ba Leya: Reubeni omuzigijo gwa Yakobo, Semiyoni, Levi, Yuda, Isakari na Zebuluni. Batabani ba Rakeri: Yozefu na Benyamini. Batabani ba Biruha omuzaana wa Rakeri, Dani na Nafutali. Batabani ba Zilupa omuzaana wa Leya, Gadi na Asheri. Abo nibo batabani ba Yakobo abazaarirwe Padanaramu. Bwanyuma Yakobo yashangisha Mamure niyo Kiryasiyaraba niyo Heburoni ei Aburahamu na Isaaka babaire bashuhukire. Emyaka ya Isaaka ekahika 180. Atyo omwisi ogwamuhwamu yafa yakurata baabo ali omu Gurusi ahwisire abatabani Esawu na Yakobo bamuziika.